هذا إن شاء الله إن شاء الله بارش. Tilki bakın. Bugünkü Batman'daki mitingin amacı Önder Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü ve Kürt halkının bu süreçten sonraki pozisyonu ne olacak? Tabii ki isteriz ki Türkiye'de güzel bir barış, güzel bir kardeşlik, beraberce olmasını temenni ediyoruz. Tüm arkadaşları bu alana davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Kralı'ya önderlikle görüşmesini talep ediyoruz. Çünkü sonuç itibariyle önderliğin vereceği her mesaj Kürt halkı için geçerlidir. Acilen gidilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz Kürt halkı olarak. Teşekkür ederim. Bugünkü mitingimizdeki asıl nokta Kürt halkının ve Türk halkının kardeşçe beraber bu saatten sonra birlikteliği yakalamamızdır. Başka bir çaremiz yoktur. Ve tabii ki bunu da canı gönülden istiyoruz. Barış, kardeşlik, demokratik bir ülke içinde yaşamak. Aşırı çevre, enfazı ve kendi çevre, enfazın beratı çevre, en başka bir şekilde ne hazır? Sadece ve kendi beratı o başit hazır. Süreç enfazı ko rastları. Bu her serokatira haber verin. Serokatira müşür verin. Hepsi çözüm rastları. En başka bir şekilde ne hazır? Banka meclisi eve o meclis rast gavva veje. O rasti her ne fari her. Gavva ko rasti her ve çözüm rastları. Gavva ko fari her ve çözüm harab. Em ne hazır çözüm harab. Em hazır çözüm rastları. Em hiç meclisedeki o serokatira haberdan ki serokatira lehem udibkin. Em bir fazla başka çıkın ne? هیچ و نبینن بارشت خوازن بارشه ساکی حزناک نخوازن که بارشه ببین ناوی من پاش ناوی من سبی حقی حد شتید خوازن ماشی تید خوازن ام گرتی خود خوازم حد شتید خوازن شبوی کو گرتی ورن بردان گرک چیکا ورابتن نوی ام رابن سرپیا ام حم پاور رابن ام رابن هبالي ما تابع حمي يكبن قلت يا خزحت خوازن كيف عمتي ام حمي جابر برابن مكشكو برابن جبر جبر ارتياب تركان جبر بقى بس ام عتاكي جن ارتياب بك ولا قرت ولا بدل برشا والله ما قبل حتى تهيبون بيوادهم كي جبر الهلا ما في مربع حموكي هفدو هبن مثلا متينكا دابشن جبوكو يعني ام دخوازي ما ايفن ام بيد خوازن يعني اصلا من اصلا برد تري اشليش اليوم هلي راسته دبيجن ام هنا يعني دخوازي ما ايفن اشتيا ما اشتي دخوازن ايفن يعني كي وكيف يعني
قابك مجبور بابجه يعني حقي ووكي هفدو هبن بيسر بآخر حقي وشاور مثلا إبيالي شاور الدين سلوكان شوي هيك يعني آزادیا سروکاتنه مش سروکی به درکار به آزاد به هم سروکی خلنا خود خواسته هم شو بارش هاتنه سروک دسته خود بلند کریه ترکی تا آدم نبودیه بای بو خوشی دبی و آدم نکردیه تا آدم نبوده نمونه ترکی به چه بکر گله کن چه بکر هم شو بارش هاتنه هم شو آشتی هاتنه وأم دبي عاشتين بي بارد في حالة أو دبي ترويج أو تقادمين نابشن وأم دبي شبو بيها هاتنه قابك جرينجا لي بعوريه كما أبهايا حياة سلوكاتي رزقار نبي وشرط مرجي ناكي نو نجي از باور راكم جو اف بيفاجو برنجكي صلاص فيش بكبي چونكي ميماري في بيفاجو ريبارتيا وي دست بكريا قالك ابوي بخديشي باوريا ما ابا هم هيدارن جو آزاد ببي و او هفدو بدينن میماری وی پروژه آوا وی دست بکریه کو نوی به چارەسەری چه نابه هر کسی جبونا خواه تشتکی دبیشن هر کسی فکرکی وی هیا اما بیشن آلیه دولت دیشی آلیه مدشی آلیه می مخالف شی هنه ایگو نخوازن او چارەسەریشی چه به هیا لیبنه کو بیره بیر یک کاتیر سروکاتی را حدیدین وری اوی آزاد به شرط و مرجوی ناکه خوش بن ری بدنه ده از باوری ما و اوی چارەسەر بکه